Reka nongere mbasuze mbifurize kumeza kugira ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye kandi muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mudukurikiye ariko by'umwihariko muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Uyu munsi ni tariki ya 30 ukwezi ni ukwa gatanu 2026. Mbahaye ikaze muri aya makuru rero, hanyuma tuzadukomeza kubana kuri umuyoboro wa YouTube channel. Muraza kureba amakuru kuri ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru ndetse ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho ako kanya. Bazaniye amakuru akomeye cyane, ni inkuru navuga ko itunguranye cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu ni umunyapolitiki utavuga mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda umaze igihe afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Mbere gato ko ngaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho. Duhere mu gihugu cya Uganda babwire ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahagaritse mu gihe cy'amezi agera kuri 6 abayobozi batatu bakomeye cyane muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere na Polisi y'igihugu bakekwaho gusaba ruswa. Iki cyemezo cyafashwe ku 23 Gicurasi kimenyeshwa Minisitiri w'Umutekano w'imbere General Major Retired Kahinda Otafe tariki ya 28 Gicurasi 2026, gifitanye isano n'ibikorwa byo kuvugurura ibikorwa remezo byifashishwa mu kubungabunga umutekano wo ku muhanda birimo na kamera za CCTV. Bwana Museveni yatanze ibwiriza ryo kuvugurura ibikorwa remezo ubwo abakomeye barimo na Andrew Felix Kaweesi wahoze ari umuyobozi wungirije wa polisi ndetse n'umudepite Ibrahim Abiriga bicirwaga ku mihanda hagati ya 2017 na 2019. Amashusho y'ababikoze ntagaragare. Ikigo Diran Associates Limited nicyo cyahawe isoko ryo kuvugurura ibi bikorwa remezo nyuma yaho Huawei yari yaratsindiye kandi ifatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2019. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko iki kigo cyatangiye kandi imirimo ariko inshuro nyinshi ntikishyurwa kuko cyabwirwaga ko amafaranga adahari. Igihe Ministre Otafaya abonye miliyari 31 ndetse n'ibihumbi na miliyoni 370 z'amashiringi zo kukishyura ntiyakigeraho. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati hari ubwo haburaga amafaranga yo kwishyura atariko Minisitiri Kahinda yakoranye na Minisiteri y'Imari babona miliyari zigera kuri 31 ndetse na miliyoni 37 z'amashiringi ya Uganda, ariko rwiyemezamirimo w'umunya-Uganda ati ntiyishyuwe kubera ko abayobozi bo muri Minisiteri y'Umutekano babenyujije kuri Hassan babasabaga ruswa. Kubw'iyo mpamvu rero Perezida Museveni yahagaritse umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umutekano Lieutenant General Joseph Musanyufu, umunyamabanga wa polisi Agri Wunyi ndetse n'umuyobozi wungirije wa polisi Felix Baryamwitsaki amezi 6 mu gihe kandi bari gukorwa iperereza. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko Barbara Katitsi uhagarariye Diran Associates ko yakwishyurwa aya mafaranga yose byihuse, kandi Hassan Serunjogi ukekwaho kwifashishwa mu gusaba ruswa akagezwa mu butabera mu gihe kandi habonetse ibimenyetso nk'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yabivuze. Duce kandi muri amakuru buryo bw'incamake mu gihugu cya Kenya haravugwa amakuru y'uko polisi ya Kenya yatangaje ko yataye muri yombi abanyeshuri 8 biga ku ishuri rya Utumishi Girls Academy bakurikiranywe uruhare mu nkongi y'umuriro yibasiye iki kigo ihitana abagenzi babo 16. Iyi nkongi yibasiye iri shuri riri mu gace ka Gilgil gaherereye mu birometero 20 uvuye mu murwa mukuru Nairobi ku itariki ya 28 Gicurasi 2026. Yibasiye inyubako abanyeshuri kandi baryamagamo hapfamo 16, abandi barenga 70 barakomereka. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na polisi ryagaragaje ko inkongi ishobora kuba yaraturutse ku banyeshuri batwitse ikigo cyabo ku bushake. 8 bahita kandi batabwa muri yombi. Kugira ngo abanyeshuri kandi bafatwe hagendewe ku makuru yagaragajwe na CCTV kamera, ubuhamya bw'abandi banyeshuri ndetse n'abakozi b'iryo shuri. Bya makuru kandi mu buryo bw'incamake reka duce kuri iyi nkuru mu gihugu cya Kenya n'ubundi babwire ko William Ruto yavuze ku magambo ya Professor Senate Fiseha yamwibukije imfura ye yapfuye. Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yatangaje amagambo ko yabwiwe na Professor Senate Fiseha ukorera umuryango Susan Thompson Buffett Foundation yamwibukije umwana we w'imfura wapfuye akiri muto. Perezida Ruto yavuze ko yaganiriye na Fiseha umwaka ushize ubwo bombi bahuriraga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iby'ibiganiro bagiranye Ruto yabigarutseho ku itariki 28 Gicurasi 2026 mu kiganiro yatanze agaruka ku buzima bw'ababyeyi n'abana.
yavuze ko ubwo bahuraga uyu mugore yamwegereye amubwira ko muri Kenya hari ikibazo cy'imibare iri hejuru y'ababyeyi bapfa babyara n'abana bapfa bavuka, amusaba kandi kugira icyo abikoraho. Ati ndibuka kimwe, ati ikintu kimwe cyabaye ubwo nari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize. Professeur Sennett Fiseha ukora umuryango wa Susan Thompson Buffett Foundation ansanga aho narindi, arambwira ati Perezida, abagore n'abana bari gupfa mu gihugu cyawe. Narebye uwo mugore, ati navuga ko ari ibihe byari bikojeje isoni kuri nge, ati byari ishyano. Professeur Fiseha ngo yakomeje kandi abwira Ruto ko iyo bigeze ku mfu z'abana n'abagore Kenya yisanga mu cyiciro kimwe na Afghanistan. Yakomeje ambwira ati muri mu cyiciro ati kimwe na Afghanistan, sinzi niba muzi icyiciro irimo. Arambwira ati Kenya ni igihugu kiri gutera imbere kandi ni ikimwaro kuba ababyeyi bakomeje kandi gupfa babyara ndetse n'abana bavuka bakomeje gupfa. Perezida William Ruto yakomeje kandi avuga ko ibyo yabwiwe na Professeur Fiseha ari ukuri kandi ko yamwibukije uburyo we n'umugore we bapfushije imfura yabo. Ati banyibukije ibintu bijyanye n'ubuzima bwite, ati nanyuzemo nje na Mama Rachel umugore we, ati twapfushije umuhungu wacu w'imfura. Ntabwo ari ibintu twumva nk'inkuru mbarirano, ni ukuri tubamo umunsi ku wundi. Ati kandi ubufasha, ati nk'uko nakunze kubivuga, ati ntabwo. Professeur Sennett Fiseha ni umwe mu nzobere kandi mu buvuzi zikomeje kandi guharanira ko urwego rutera imbere muri Afurika, cyane cyane mu bijyanye no kugabanya impfu z'abana n'abagore. Uyu mugore yamenyekanye cyane muri 2016 ubwo yari umwe mu bakunze kugaragara bamamaza Dr Tedros Adhanom ku mwanya wo kuyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ndetse bikaza kandi kurangira awegukanye. 2018 yashyizwe ku rutonde rw'abanyafurika 100 bavuga ari kijyana, ndetse muri 2019 ashyirwa ku rutonde iyo bije kuri politiki y'uburinganire. Kuri ubu Professeur Sennett Fiseha ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Susan Thompson Buffett Foundation, umuryango ukora ibikorwa by'ubugiraneza washinzwe n'umunyemari Warren Buffett. Afite kandi izindi nshingano zitandukanye zirimo kuba umujyanama w'umuyobozi mukuru wa OMS, umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'umuryango w'abaganga bo muri Amerika bafite inkomoko muri Ethiopia, ndetse n'iya kaminuza itanga amasomo ajyanye n'ubuvuzi University of Global Health Equity iherereye i Butaro mu karere ka Burera mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze rero kandi muri aya makuru kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, nk'uko nakomeje kugenda mbivuga. Uyu Madame Ingabire Victoire Umuhoza akaba rero mu by'ukuri nababwira ko ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, rero ufite ishyaka ryitwa Darifa Umurinzi risanzwe ritemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero amaze igihe afungiwe i Kigali muri gereza iherereye i Mageragere, akaba rero ari mu karere ka Nyarugenge. Amakuru nk'uko akomeza rero kugenda abishimangira kuri uyu Madame Ingabire Victoire Umuhoza ni uko urukiko rw'ikirenga rwashimangiye ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itanyuranyije n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga, rutegeka ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza nta shingiro gifite. Bibishingiye ku rubanza Ingabire Victoire Umuhoza wiyita umunyapolitike yarezemo, agaragaza ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga kandi ariyo yatumye afungwa, agasaba ko yakurwaho. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kuri 27 Werurwe 2026. Muri rubanza hasuzumwe ibibazo bigera kuri 3 by'ingenzi mu gusesengura neza niba koko iyo ngingo inyuranyije na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho muri rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Hanyuma rero nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira, iyo ngingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha niyo yashingiweho n'urukiko rukuru ruhamagaza Ingabire Victoire Umuhoza, ndetse bimuviramo gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ingingo y'106 igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko kandi rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma kandi bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza kandi iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza rero yasobanuye ko kuba urukiko kandi ruhamagaza umuntu nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha byerekana ko wa muntu ataba agifatwa nk'umwere. Urukiko rwagaragaje ko ubushinjacyaha kandi aribwo bugomba kandi gutanga ibimenyetso ntashidikanywaho kandi iyo bitabonetse bigira inyungu uregwa.
rwerekanye ko umucamanza, abagenzacyaha ndetse n'abashinjacyaha nabo bakwiye kandi kugira imyitwarire ituma uregwa afatwa nk'umwere mu gihe kandi atarahamwa n'icyaha. Ingabire Victoire Umuhoza yavugaga ko iyo ngingo ya 6 inyuranyije n'ibiteganywa n'ingingo ya 29 y'Itegeko Nshinga. Urukiko ruhamagaza mu iburanisha umuntu waketsweho kandi kuba icyitso cyangwa se umufatanyabikorwa. Urukiko rw'ikirenga rugaragaza ko uhamagazwa ari umuntu ufite aho ahuriye n'urubanza, rusanga ntaho rero bibangamiye ihame ryo gufatwa nk'umwere kubera ko kumuhamagaza kandi bitamugira umunyacyaha. Kuba rutegeka ubushinjacyaha kandi gukora iperereza bishimangira neza ko ryahame kandi ryo gufatwa nk'umwere riba ryubahirijwe. Ikindi rwagaragaje kandi ni uko kuba urukiko rwategeka ubushinjacyaha kugarura uwo muntu ngo aburanishwe bitavuze ko ubushinjacyaha kandi buzazana ibimenyetso bimushinja gusa, kuko bufite inshingano yo gushaka n'ibimenyetso kandi bishinjura. Rusanga ahubwo byubahije ihame ryo gufatwa nk'umwere kuko biha uburenganzira bwo kwisobanura ukekwaho ndetse yaba umwere bikagaragarira mu rubanza yavuzwemo. Urukiko kandi rusanga iyo ngingo itanyuranyije n'ingingo 29 y'igika cya mbere agace k'Itegeko Nshinga. Ikibazo cya kabiri kijyanye no gusuzuma niba iyo ngingo kandi idatuma habaho ko urukiko rwivanga mu nshingano z'ubushinjacyaha. Urukiko rugaragaza ko nubwo inzego z'ubutegetsi zitandukanye hari aho kandi zishobora kunganirana, kuzuzanya ndetse no kugenzurana. Ihame rishingiye ku miterere kandi imikorere y'inshingano zazo hatabayo kwivanga mu mikorere y'urundi rwego, ariko zigahurira ku nshingano zo kurengera uburenganzira bw'umuturage. Urukiko rusanga ubucamanza kandi bwuzuzanya n'ubundi butegetsi mu kubungabunga uburenganzira n'ituze ry'abaturage. Kuba ubucamanza kandi bwategeka ubushinjacyaha biri mu nshingano zabwo bwo kugenzura uburenganzira, umudendezo n'ituze. Kuba urukiko rwasanga kandi hari icyaha kitakurikiranwe ntikitabweho byaba atari ugutanga ubutabera buboneye mu gihe kandi ubushinjacyaha butujuje inshingano zabwo uko bikwiye. Urukiko rw'ikirenga rwibukije ko gutegeka kandi ubushinjacyaha bigamije kandi kubusaba gukora inshingano zabwo, ntirukora iperereza kandi ntirutegeka uko ubushinjacyaha bukora, bityo iyo ngingo ikaba rero itanyuranyije n'Itegeko Nshinga. Ku bijyanye no kumenya niba kandi ububasha bw'urukiko bubangamiye ubw'ubushinjacyaha bwo gukurikirana cyangwa se kudakurikirana umuntu, urukiko rwerekanye ko kuba rero urukiko rwategeka ubushinjacyaha kandi gukora iperereza ndetse no kuzana mu rubanza ukekwaho icyaha bitaba ari kwivanga mu mikorere y'ubushinjacyaha, ntabwo kandi rubuza ubwigenge kuko rudateganya uko umushinjacyaha azakora iperereza. Rusanga kuba ibisobanuro byatanzwe n'uhamagajwe bigaragaza ko ashobora kuba rero yaragize uruhare mu gukora icyaha, rutegeka ko akorwaho iperereza ngo aburanishwe. Rushimangira ko ukwivanga kwaba mu gihe urukiko kandi aribwo rwikoreye iperereza. Rwasobanuye ko ntaho bibangamiye ihame ry'uko umushinjacyaha aribwo busuzuma niba ukekwa akurikiranwa cyangwa adakurikiranwaho icyaha, kuko biri mu bubasha bw'urukiko bwo kugenzura ko ibyo uwo muntu avugwaho bitazagira ingaruka ku rubanza. Urukiko rw'ikirenga rusanga ingingo y'106 kandi yaregewe itanyuranyije n'ingingo ya 43 ndetse n'144. Rwemeje ko nta shingiro ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire gifite, rwemeje ko iyo ngingo kandi itanyuranyije n'Itegeko Nshinga ya Repubulika y'u Rwanda. Umunyamakuru rero akomeje kugenda avugwa kugira ngo mu kanya gato tuze kugana ku musozo, rikamabwire ko u Rwanda rwashimiye ubufatanye bwa Israel mu iterambere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Ruben Nduhungira yagaragaje ko Israel ari umufatanyabikorwa ukomeye cyane mu iterambere ry'u Rwanda kuko igira uruhare mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ikoranabuhanga ndetse n'ishoramari. Ibigarutse ku mugoroba ku itariki 28 Gicurasi 2026 ubwo ambasade ya Israel mu Rwanda yizizaga umunsi w'ubwigenge bwayo ku nshuro ya 28. Israel yatangaje ubwigenge bwayo ku itariki ya 14 Gicurasi mu 1948. Iyo tangazo ryasomwe na David Ben Gurion wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel. Ni umunsi w'ingenzi cyane mu mateka ya Israel ndetse n'abayahudi ku isi hose kuko ugaragaza iherezo ry'imyaka amagana bamaze badafite igihugu. Ubwo yifatanyaga n'abanyasurayi baba mu Rwanda n'abahagarariye kandi ibihugu by'inshuti byatumiwe, abikorera, ibigo mpuzamahanga ndetse n'abandi, Minisitiri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Israel yabaye ikimenyetso cy'igihugu gishobora kandi kwigira nubwo cyaba cyahuye n'ibibazo bikomeye. Yavuze ko kuri Israel amufatabikorwa mwiza mu iterambere ry'u Rwanda mu ngeri zitandukanye, ku isonga akaba kandi ubuhinzi. Rumwe mu nzego z'iterambere kandi mu bufatanye bwacu ni ubuhinzi. Dufatanyije twatangije kandi imishinga igamije iterambere harimo n'ikigo cy'icyitegererezo ati ku guteza imbere ubuhinzi n'imbuto n'imboga ati ku Murindi, kikaba kiri gufasha mu guhugura ubushakashatsi ndetse no guteza imbere ubwo buhinzi. Yongeye ati
Hari kandi umushinga wo kuhira wa Gabiro Agribusiness Hub uteganyijwe gukorera ku buso bwa hegitari 15 mu ntara y'Iburasirazuba. Umushinga uzafasha kandi mu kwihaza mu biribwa, guhanga imirimo ndetse no kongera kandi byoherezwa mu mahanga. Nduhungira yerekanye ko ibihugu kandi byombi bikorana mu bijyanye n'umutekano n'igisirikare, aho bihuriye ku ndangagaciro yo kumva icyo bivuze kurinda umutekano ndetse no kubungabunga amahoro mu gihe kandi bugarijwe n'ibishobora kandi kuwuhungabanya. Mu gisirikare n'umutekano ibihugu byombi kandi byumva icyo bivuze mu kubungabunga amahoro mu gihe hari ibi byawuhungabanya binyuze mu mishinga kandi itandukanye y'amahugurwa. U Rwanda na Israel bifite ubushake bwo kongera kandi ubushobozi buzafasha mu kurinda umutekano mu karere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ku bijyanye n'ishoramari n'ubucuruzi, Nduhungirehe kandi yagaragaje ko Abanya-Israel bari gukora ibikorwa bitandukanye by'ishoramari mu Rwanda, haba mu rwego rw'ingufu, ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo, ndetse Abanyarwanda bakomeje kandi gushaka uko Israel yaba isoko rikomeye ku bicuruzwa byabo. Yagaragaje ikigo cyo muri Israel gishinzwe iterambere mpuzamahanga cyafashije mu kubakira ubushobozi urubyiruko rw'Abanyarwanda mu nzego zitandukanye. Mu burezi, abanyeshuri bo mu Rwanda kandi bajya kuvoma ubumenyi muri Israel bubakira ubushobozi n'ibindi bihugu byombi bikoranamo. Yagaragaje ko rero u Rwanda kandi rwiteze kandi ruha ikaze kwagura ubufatanye kwa Israel ku mugabane wa Afurika no kugira uruhare kandi mu gukemura ibibazo byugarije akarere. Yavuze ko muri ibi bihe bigoye u Rwanda rufite ubushake kandi ari umufatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kigirira inyungu abaturage n'isi muri rusange. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda Einat Weiss yasobanuye ko ibihugu byombi bisangiye amateka yo kuba kandi byarahuye n'ibihe bigoye bikabasha kubyigobotora ndetse kandi bikongera no kwigira. Yakomeje agaragaza ko Israel na nyuma y'imyaka 28 gifite imitwe irimo Hamas na Hezbollah ishaka kurimbura abaturage bayo ibifashijwemo na Iran. Yakomeje abwira abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko Israel ikeneye amahoro, ariko yabaho nta bikorwa by'iterabwoba, imvugo z'urwango no kwibasira abantu kandi bikamaganirwa kure n'umuryango mpuzamahanga. Yongeye gushima kandi umubano n'ubufatanye igihugu cye gifitanye n'u Rwanda, yemeza ko bigiye kandi kwagura imikoranire mu nzego zitandukanye. Ati dufatanyije twakagura ubufatanye mu guhanga ibishya, ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano, guhangana kandi ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, ingufu zisubira, ubuhinzi bukoresha ikoranabuhanga kandi ryifashishwa mu buvuzi, uburezi, umutekano by'ikoranabuhanga, ubwikorezi bwo mu kirere n'ubucuruzi kandi bwo mu karere. Yakomeje agira ati dufatanyije kandi twashobora kandi kubakira ubushobozi ba rwiyemezamirimo bato, dushobora kandi kongera gufatanya kubaka sosiyete izira urwango, igaha agaciro ubumuntu, ubucuti buri hagati y'u Rwanda na Israel ntabwo ari ubushingiye kuri diplomasi gusa, ahubwo bufite intego zisumbuyeho. Yashimangiye ko ibihugu kandi byombi bisangiye amateka yo kudacika intege mu guharanira iterambere ryabyo ndetse n'iry'abaturage babyo muri rusange. Rero ari ibyo yakomeje kugenda agarukaho ambasaderi wa Israel mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, tugenda dusatira umusozo wacu, reka mbabwire ko Umugereki yajyanywe mu nkiko z'Ubwongereza aregwa ibyaha bifitanye isano ndetse no gukorana n'ubutasi bwo hanze bwa Iran, nyuma yo kugaragara aneka umunyamakuru wa televiziyo ya Iran International ikorera mu mujyi wa Londres. Uwatangiye kuburanishwa ni witwa Rouanis Aydinidis w'imyaka 26 wavukiye muri Georgia, akaba kandi atuye mu mujyi wa Munich mu Budage. Yatawe muri yombi tariki ya 16 Gicurasi 2026. Umushinjacyaha Daniel Ingham yabwiye urukiko rw'i Londres mu Bwongereza ko Aydinidis ashinjwa kujya mu Bwongereza inshuro ebyiri muri Mata na Gicurasi 2026 agamije gukurikirana ndetse no gukora iperereza ku munyamakuru ukorera Iran International, iyi televiziyo izwiho kandi kunenga ndetse no kwamagana ubutegetsi bwa Tehran. Aydinidis yafashe amafoto y'imodoka n'indi myirondoro yerekanye n'uwo munyamakuru, bigakekwa ko yabyohererezaga Iran. Umushinjacyaha witwa Ingham kandi yavuze ko urugendo rwa kabiri kandi yashyizeho kamera yihishe mu giti, ku buryo kandi yoherezaga amakuru yafataga ahantu hatazwi. Ingham yanasobanuye ko ubutumwa bwabonetse kandi muri telefoni ya Aydinidis bugaragaza ko yaterwaga inkunga n'abantu bari mu mahanga, kandi ko hari ibindi bimenyetso byerekana ko hagati y'ingendo yagiriye mu Bwongereza yakoze ibikorwa kandi byo gukurikirana ikigo cy'ingabo n'umutekano giherereye mu Butaliyani.
Reka amakuru yacu tuyakomereze kandi kuri iyi nkuru mbabwire ko ibarura rusange ry'abaturage ryagaragaje ko abaturage b'Ubuyapani bagabanutse ku kigero cya 5 mu myaka 5 ishize. Riba kandi igabanuka rya mbere ribayeho kuva iryo barura kandi ryatangira gukorwa muri 1920. Imibare y'ibanze y'iri suzuma ikorwa muri mu mwaka igera kuri 5 yerekanye ko abaturage b'Ubuyapani bagabanutse bagera kuri miliyoni 123 muri 2025. Bagabanutseho kandi miliyoni zigera kuri 3 ugereranyije nuko byari bimeze muri 2020. Nigabanyuka kandi ryikubye inshuro zirenze 3 iryabayeho hagati ya 2015 na 2020. Umuvugizi wa guverinoma y'Ubuyapani witwa Minoru Kihara yabwiye abanyamakuru ko iyo mibare kandi igaragaza ko uburyo kandi abaturage bakomeje kandi kugabanuka kandi ari ibintu biteye inkeke. Ati imibare ishimangira ko nanone igabanuka ry'abaturage b'igihugu cyacu rirushaho kandi kuba ribi cyane. Banki y'Isi yerekana ko iki gihugu cya kane mu bafite abantu benshi cyane mu isi aricyo cya mbere gifite kandi umubare munini cyane w'abaturage bashaje, ndetse ko impuzandengo yabo y'abana bavuka iri kuri 1.2. Imibare yatangajwe kandi yagaragaje ko muri uyu mwaka imibare y'abana bavutse mu Buyapani yagabanutseho inshuro 10 ugereranyije nuko muri 2020 byari byifashe. Nubwo abimukira kandi bakunze kugaragazwa nk'umuti ushobora kandi gufasha mu kugabanya ikibazo cy'igabanuka ry'abaturage, Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Sanae Takaichi akaba ashyigikiye ingamba zikomeye zigamije kandi gukaza umurego mu kugenzura ndetse no kugabanya iyinjira ry'abanyamahanga mu gihugu. Mu myaka yashize abayobozi b'Ubuyapani bagerageje kandi gushishikariza abaturage gushyingirwa no kubyara abana benshi mu rwego rwo guhangana n'igabanuka ry'abaturage, ariko bisa n'ibitaratanze umusaruro muri iki gihugu cy'Ubuyapani. Rero biba bikomeza kugenda bivugwa mu Buyapani. Ubuyapani rwose igihugu cyo ku mugabane wa Aziya. Hanyuma reka nsoreze kuri iyi nkuru mbabwire ko sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere RwandAir yatangaje ko izasubukura ingendo zijya n'iziva i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'i Doha muri Qatar kuva ku itariki ya 1 Kamena 2026. Ingendo za RwandAir zerekeza i Doha n'i Dubai zasubitswe kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026 ubwo intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiraga. Itangazo ryashyizwe hanze ku 29 Gicurasi 2026 rigaragaza ko ingendo zizasubukurwa kandi ku itariki ya 1 Kamena 2026. Ati tuzirikana uburyo izi nzira ari ingirakamaro ku bakiriya bacu ubwo izi serivisi ati zizaba zisubukuwe, umutekano ndetse no kumererwa neza ati ku bakiriya bacu bizakomeza kuba ku isonga. Raporo y'ingendo zerekana ko sosiyete mpuzamahanga y'indege nyinshi zatangiye kandi gusubukura ingendo zijya i Doha n'i Dubai, inyinshi zikazatangira kujyayo muri Kamena. RwandAir mbere yo gusubika ingendo zijya cyangwa se ziva muri aka karere yakoraga ingendo nyinshi cyane mu cyumweru hagati ya Kigali na Dubai na Doha. 2025 ingano y'ibyatwawe n'indege ya RwandAir itwara imizigo yiyongereyeho 2.4% igera kuri toni 6,257 zivuye kuri toni 6,113 muri 2024. Umubare w'abasura kandi u Rwanda nawo wazamutseho 9% ugera ku bantu miliyoni 1 ndetse 190. Hashize iminsi intambara kandi hagati ya Amerika na Iran ishishije make, nubwo hatabura inshuro nke umwuka mubi hagati y'impande zombi wongera kubura. Tariki 28 Gicurasi Amerika na Iran byemeranyije ku gahinge k'iminsi 60, ariko hari hagitegerejwe ko Perezida wa Amerika Donald Trump akemeza. Hagati aho ibiganiro bigamije kurangiza kandi intambara burundu byo bizakomeza impande zombi. Reka rubashimire cyane kandi bifuza komeza